Seluntate wemalayisha wami ndoda, wemalayisha wami. Ninangikhumbula isithando sami ekhaya, ninangikhumbula umndeni wami, ngakhumbule seluntate wemalayisha wami, wemalayisha wami, wemalayisha wami. Sengikhumbula isithando sami ekhaya, sengikhumbula umndeni wami ekhaya, sengikhumbula isithando sami, ngakhumbule seluhambe kahle ezindleleni malayisha, seluqaphela izingozi. Sengikhumbula isithando sami, sengikhumbula abangakithi ekhaya, umndeni wami, sengikhumbula isithando sami, ngakhumbule seluntate mbekezeli hawe. Ngikhumbule ekhaya, ngikhumbule yithi la ngakhula ngacathelwa khona. Sengikhumbula umndeni wami ekhaya, ngikhumbula isithando sami, ngakhumbula seluntate wemalayisha wami, wemalayisha wami. Ninangikhumbula isithando sami ekhaya, ninangikhumbula umndeni wami, ngakhumbula seluntate wemalayisha wami, wemalayisha wami. Sengikhumbula isithando sami ekhaya, sengikhumbula umndeni wami, ngakhumbula seluntate wemalayisha wami, wemalayisha wami, wemalayisha wami. Sanibonani babukele emakhaya, kuzo zonke okungafinyelela khona le video, obingelelayo Mkhuthazi Wabenzakahle, ngisuka eCholocho endaweni yakwaSiphepha ngaphansi kwenduna uMathuphula. Bafowethu ngizekini namhlanje ukuzonethulela iCD yami yakuqala. Bafowethu bengicela ukuthi ningisupport ngayo yonke indlela, sekalokhu ngingumuntu ofikayo emculweni.
ukuthi engomeni zami ngingabhekela ingoma zothando, ingoma zenduduzo, nengoma zokujabula, nengoma zehawu nje njengoba kuwumculo kaMaskandi. Noma ngaduma yeke ngize ngimlahle umama wabantaba. Noma ngaduma yeke ngize ngimlahle umama wabantaba. Noma ngaduma kanjani yeke ngize ngimlahle umama wabantaba. Noma ngaduma yeke ngize ngimlahle umama wabantaba. Lasoya kona ukutela mama, lasoya kona ukutela mama. Noma ngaduma ngeke ngize ngimlahle umama wabantaba. Chiya oh no, noma ngaduma bengicela lingixolisele kumama wabantwabami. Bengicela lingixolisele kumama wabantwabami. Bengicela lingixolisele kumama wabantwabami. Bengicela lingixolisele kumama wabantwabami. Ngithathela izintombi zecholo, ngithathela izintombi zecholo. Bengicela lingixolisele kumama wabantwabami. Ngamwala umfundo kwayo hamba kancane ngizizile umntu nezenza kwami itimfela kamntu zebhuda ngasisa lapho yakhona kusenzika ingeke uzophinda ubuye. Ngaphendula ngathi sathane phumela wala la ngikhuluma ifana nawe ngomashini mangalazi iphimbo lakho. Kusha mina mfaka mntu zibhula mathambo xa ngibona kwaze usepha uphatha imithi enyango esekungasizona enyawo. Ndisetholotsho kasifebedza bala singa yonke bembo yakho ngokumenza ngithi wayishazi kuze nomcela amathathu kade ufuna ngophuza ubhayile bezobhala izimbili zihambile zokuza ngithanda khona. Isebhuku ngomoya kade umlisa ngumlevu kade ungina nokungathophuka. Awuthi ngikhuluma ngimekho nalapho-ke mina samthatha amajibu ngabe ukhuluma ngikuthandi kungifica ngendlela ngihambela nje. Ngivalelisa kanjalo inkosi message esigabeni sayo ithi sengihamba mngani. Bengicela ngiphosele kumama wabantwabami. Ngithathela izintombi zecholo. Kusho ukuthi bafowethu bengicela kakhulu isupport ukuthi lingisupporte ngoba ngingofikayo nje ngathi abaculi engisebenzisane labo ngisebenzisana lo mlando wetshitshi ngolakithi eZimbabwe eziqalabeni endaweni yasenkaya. Ngabuya ngasebenzisana nejonge elihle kwaNongoma. So bafowethu bengicela ukuthi nizithakazelele ingoma zami ngoba ngiyami ngiyaqala nje ukufika emculweni. So bengicela ukuthi liwathenge ama-CD ngendlela esemthethweni bafowethu. Uma kukhona mhlawumbe ongabe ebona okunye kwamsolisa bengicela ukuthi asifonele lo mhlawumbe ngendlela yokusikhuthaza, asibonise ngendlela kahle kahle yokusikhuthaza ukuthi sithi ufisela ingqubekela phambili. Kanjalo nje lapho khona nomhlanje uyaxolelwa.